Guverinoma n'ibigo bya ONU bavuga ko miliyoni z'abantu muri Burkina Faso badafite ibiribwa bihagije, byatewe n'ubushyamirane bw'imitwe ya kisilamu bwahagaritse ubuhinzi bwahitanye abantu ibihumbi za miliyoni bati ibyabo. Mu Budage ejo hatangiye urubanza rw'umunyagambia Bailowe ukekwaho kuba yaragize uruhare mu gikorwa cy'ubwicanyi hagati y'ibihumbi 2003 na 2006 bwahitanye abataravugaga rumwe n'umuyobozi w'igitugu Yahya Jammeh. Urukiko rudasanzwe ku byaha byo mu ntambara rwari rumaze igihe rutegerejwe muri Centrafrica ejo rwarafunguwe, ariko rwahise rusubika urubanza rwa mbere rwo ku itariki ya 16 y'ukwezi gutaha ruzaburanisha ibyaha byo mu ntambara iri mu gihugu kuva mu 2003. Muri rusange Senegal ivuga ko yishimiye itorwa rya perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron wabonye indi manda ku cyumweru. Biteze kandi ko umubano hagati ya Senegal n'Ubufaransa uzivugurura. Teka ya application kuri telefone iratuma abanyamisiri birinda gupfusha ubusa ibiribwa mu gihe abafasha abakene bashobora kugura ibiribwa mu maresitora ku giciro gito bakabiboherereza. Resitora nazo zikoresha iyo application zitanga ibiribwa bisigaye ku buntu.